imwe mu nkuru imaze amasaha menshi ku binyamakuru bitandukanye ndetse yakababaro ku muryango wa General Frank Rusagara nuko uyu Frank Rusagara yitabye Imana. Uyu akaba azize kanseri yaramaranye igihe kinini ndetse akaba yaguye muri gereza. General Rusagara yapfuye mu gitondo cyo kuwa 26 Werurwe. Akiri umusirikare yabaye umunyamabanga mukuru w'ingabo ndetse n'aba defense attaché muri ambasade y'u Rwanda mu gihugu cy'Ubwongereza. General Frank yashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru 2013 hamwe n'abandi basirikari bakuru mu rwego rwa ofisiye bageraga kuri 78. Nyuma yaho General Rusagara yatawe muri yombi mu mwaka wa 2014 azira ibyaha bitandukanye maze aza gukatirwa igifungo cy'imyaka 15. Lieutenant Brigadier General Frank Rusagara ubu wapfuye afite imyaka 70. Ni ibiki bindi wamumenyaho? Urugendo rwa muri bimwe yakoze nibyo nkuzaniye muri iki kiganiro. Ibyaha yakoze byamuviremo gukatirwa byose, bana nanjye usobanukirwe byinshi. Uhawe ikaze kuri Passions News, ngiye mubana nk'ibisanzwe ni Florence. Brigadier General Rusagara ni umunyarwanda ufite ubwene gihugu mu Rwanda. Yavukiye mu Rwanda mu 1955. Yabaye yiga ndetse anakorera muri ibi bihugu birimo Uganda na Kenya. Naho mu mashuri yize Masters yize International Security Studies yakuye muri kaminuza ya University of Nairobi mu gihugu cya Kenya. Naho degree ya Bachelor's yo yayikuye muri Makerere University mu mujyi wa Kampala muri Uganda. Yinjiye mu gisirikare ndetse aba umwe mu badwaniye kwibohora ku Rwanda na nyuma y'1994 hiyongeraho kuba umunyamabanga mukuru muri Minisiteri y'Ingabo mu myaka ya 2009. Yabaye umukandida mu gushaka impamyabumenyi ya PhD mu bijyanye na Politics and International Study muri kaminuza ya London. General Rusagara yaje gusezererwa mu ngabo z'igihugu mu mwaka wa 2013 aho yari kumwe n'abandi basirikare bakuru mu rwego rwa ofisiye. Gusa mbere yo gusezererwa mu ngabo z'igihugu, Rusagara yararangije imirimo yarashinzwe ya attaché military muri ambasade y'u Rwanda mu Bwongereza. Mbere yaho ariko yigeze kuba umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ingabo. Mu yindi mirimo yakoze, yabaye umuyobozi w'urukiko rukuru rwa gisirikare n'umuyobozi w'ishuri rikuru rya gisirikare i Nyakinama mu karere ka Musanze. Mu mwaka wa 2014 nibwo Frank Rusagara wahoze mu ngabo z'u Rwanda wari mu bari mu kiruhuko cy'izabukuru yatawe muri yombi azira ibyaha byo kwamamaza impuha agamije kwangisha ubutegetsi no gusebya ubutegetsi buriho. Ibyo ariko akaba yarabihuriyeho na General Byabagamba. Mu kumva no gusomerwa imyanzuro yavuye mu rukiko dore uko byagenze. Ikinyamakuru BBC cyanditse inkuru kuri Rusagara hari mu mwaka wa 2019. Umutwe w'inkuru waragira guti urukiko rw'ubujurire rwemeje igihano cy'imyaka 15 kuri general uri mu kiruhuko cy'izabukuru Frank Rusagara na Colonel Tom Byabagamba wahoze ayobora umutwe w'abasirikari barinda umukuru w'igihugu. Bakomeje baramburiye inkuru akantu ku kandi bagira bati nyuma y'igihe gisaga amasaha 4 abacamanza batatu bahererekanye ijambo urukiko rw'ubujurire rwashimangiye ibyaha babombi bari barahamije mu rukiko rwa gisirikari ariko rubagabanyiriza imyaka y'igifungo. Umucamanza yavuze ko urukiko rwagumishije ibihano bari bahawe n'urukiko rukuru rwa gisirikare. Cyakora ashingiye ku biteganywa n'amategeko, umucamanza yavuze ko aba basirikari bombi bagomba guhanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 10 na 15. General Rusagara we uri mu kiruhuko cy'izabukuru, urukiko rwamuhamije ibyaha byo kwamamaza impuha agamije kwangisha ubutegetsi no gusebya ubutegetsi kandi ari umuyobozi. Ibyo akaba bihuriyeho na Byabagamba. Icyaha cy'umwihariko kuri Rusagara ni cyo gutunga imbunda bitemewe n'amategeko. Mu rukiko rwa gisirikare habera impaka nyinshi. Rusagara avuga ko urukiko rwa gisirikare rudafite ububasha bwo kumuburanisha kubera ko atarakiri mu gisirikare, ariko urukiko rwo rwemeje ko rubifitiye ububasha kubera ko rwasanze ibyaha aregwa byari bifitanye isano n'ibishinjwa Byabagamba. Ni mu gihe Rusagara yavuze kandi ko asanga azira ikibazo cya muramu we David Himbara wahunze igihugu ndetse akaba akunze kumvikana anenga ibikorwa n'ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame yigeze kubera umujyanama mu rwego rw'ubukungu, ariko ubushinjacyaha bwo bwashimangiye ko butamukurikiranye isano afitanye na Bwana Himbara ahubwo ko akurikiranwe kubera imyitwarire ye mibi. Mu mwaka wa 2016 nicyo gihe aba basirikari bombi bakatiwe nyuma y'imyaka 2 yarishize batawe muri yombi. Iyi nkuru n'izindi nyinshi zanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye muri icyo gihe
bavugaga ku guhera Rusagara atawe muri yombi kugeza aho yakatirwaga imyaka 20, ariko Rusagara aza kujurira avuga ko igihano yahawe kiremereye, maze koko aza kugabanyirizwa imyaka y'igifungo akatirwa imyaka 15. Nyuma y'imyaka isaga 11 yaramaze muri gereza yaje kwitaba Imana. Bivugwa ko ngo yaba yazize kanseri, yaramaranye igihe kinini, akaba yarafite imyaka 70 y'ubukuru. Mu bindi wamenya kuri General Frank Rusagara, muri Nyakanga 2016 umugore Christine Rusagara nawe yari yitabye Imana azize uburwayi bwa kanseri. Icyo gihe yaguye mu bitaro byo mu Bwongereza. Uyu ni wo musozo w'ikiganiro. Wakoze kubana natwe. Niba kandi ukunda amakuru y'ibyamamare ndetse n'abandi bantu batandukanye, kora subscribe niba utarayikora, ubundi ujye ukurikirana ibiganiro bya Passions News. Ikindi kandi ntiwibagirwe like na comment. Tunezezwa nuko wakunze ibyo dukora. Ibihe byiza. Passions News.